يا بناتي طلاب الصف الثالث ثانوي تالتة ثانوي، إجابة وشرح إجابة إيميل وموضوعات الوحدة الأولى الدرس الأول صفحة 24 محلولة. طبعا ده تالتة ثانوي فرنساوي كتاب ميرسي. سالو كيل سبور نوتيك تو في، أي رياضة بحرية تمارس. combien de fois tu t'entraînes par semaine، كم عدد المرات التي تتدرب في الأسبوع. à plus يعني quel sport nautique tu fais، أي رياضة بحرية تمارس. combien de fois tu t'entraînes par semaine، كم عدد المرات اللي بتتدرب في الأسبوع. à plus إلى اللقاء. الإجابة salut je fais de la natation، يبقى quel sport nautique أي رياضة بحرية tu fais. je fais de la natation، وهنا verbe faire verbe faire. combien de fois tu t'entraînes par semaine. je m'entraîne 3 jours par semaine أو 3 fois par semaine. هي je m'entraîne 3 jours par semaine. je fais de la natation. je m'entraîne 3 jours par semaine. à plus إلى اللقاء.